Kacing lek ki lai ngut ki MLA ke Kongres ban pet jaga sang NPP imat ka keren syai bah dalilai ru ha kacala Meghalaya amdan development show lada don ha kalyang persya wat lada ka sarkar India kalamang hi ki development ya ki celahi barak kawai bat lada cia bakalong kumne bat tang banyo development ka thau ba amdan kam opposition show handrai baro rup ngut ki MLA ki dei bandan baik ha ka sarkar kadi kerkom le ka pen urlong ne pen scam ne ke ching ong uba prestuan ba phi ki bosyong hat ngombos a chimotoi tang ha ipila ne berti baret handrai ki badan bat ka sarkar syuthe baik ha ka senteng kane ke cinglong lane ka attitude kai syok baik ba plank ka politics ka po Meghalaya kadai ka politics penher kepun bat lara ka cia kumne syukut hak penher keput dang don cengmut syukmo ban ciet ik parti penher kepun ku kipat ba hatu ngin emsa kumne mo junom hatu ngin syusha penher keput baik kumne mo nakawai ke sarkar syakawai pan upat ba ciet upat ba syak penher keput ka politics ha Meghalaya ka khmat namar ka khmat kabinet namar kabinet syai ingin poi kumne da perkhat ba bat lada ke sarkar kanut ban penterkhong development yakini ki constituency trong ki saungut trong ki MLA trong ka VPP kum kanuksa ba brastarwan ba benyang na maulai ba advan nong rom na not chlong ba having khapran namar keneng bat ba aldan milal besoi moj anong kram nalon bala pensngau daki MLA trong ki ki constituency syok sarkar bat lada ke sarkar kam sngam ki pai ba trong ki constituency nasngo bandong ba chimdei ban sha chem kumta namar ka dei ka hok ko chongki lada kanut ban penterkhong tila tikna ke invite ya ka chingai ki pajba na ki te ki constituency namar loi I ba ka attitude jong sarkar lada ya ki yo bat lada am ki kan am yo setia kane kan dei ka ching tho na wei uru rong ba ya ka bala tep ku ma dia lalu ubala tho po ka Facebook page account ko chong tem tapat ngin phai pat khendet ha ki banai ki balala no yak ai ka ba u president jong ko VPP ula panchai bai ba bat sam scheme ha ki rukom ki ba pher ha ka bai dei bat kan development bagan mi arspa san polak leni arknur siteng kabaning kong ngalamang riu potli ki yeng beduk ha ka dor nyopusan hajar aga jing sisa ngalamang nrupo sampo teli hakador silak tenrei ka sarkar kong em phimla ban mang silak phia ban mang bai maximum ka dei nyop sanajar tengah hab ban le no komta mon nyopu sanajar nrupo yeng kalong sausan lak ken sausan lak ma nyopu sanajar nrupo yeng kamut sausan lak kabar penmang nakamenta ban maramot ikiyeng leni ban penkha kamera kumtu ko mga jerap mo haga constituency ke mga penmang arspat likiyeng haga dot arpusanajar tigani kalong san pola nangta kajerap ki kinongrak leni kini ki baitrei ki kambarit barya ibu dukan bat kumta terter samspa yeng haga dot sipo wajar kamut san pola tadi yong ya kene kami nangta ngalapan mang bansna ke kamera kelas ya ke Pomlakrai Presbyterian Secondary School Hamauthria Arpola tumot ka long kan mukheng sausan sanpo Arpola nang khain mo nangta ke school halum kansai khararlak sanpo hajar ke school ha Nongkrem Presbyterian Secondary School Nongkrem maupun Tau Sanlak ke school kamera school hapo St. John Bosco atau Mauri Shipolak ini kita jaga ki bale se nyimda dan thamchu ke space ke bahe nangta ka ying school hapo kane kalong kum kanuksa ya ka ba ki pajba ki latip badyo I hakpai dei bat karukom Polis kim bat pelaj ba uba aldan hapo kanong krem constituency bat hang nepat kami kecingkeli ba hatu kini ki langut ki MLA jangka kongres kilet peneso asya ke NPP
ba halor ka cingkam ka jongki baki ong bakin yo ya ka roi ka par lane kata ki development ka jongki hapo ka constituency